Ni Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase avuga ko abanyarwanda nibakomeza kudohoka kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bashobora gusubira mu bihe byo kuguma mu rugo cyangwa se ibihe bya lockdown ngo twamenye mu ndimi z'amahanga. Aganira na RBA, Professor Shyaka Anastase, Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yatangaje ibi ubwo yavugaga ku bimaze iminsi bigaragara by'abantu bandura ndetse kandi n'abafatwa barinze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ministre Shyaka yavuze ko guma mu rugo ishobora kugaruka ubwo yagiraga ati nidukomeza kwirara ndaberurira ko mu byumweru 2 cyangwa se 3 turasubira muri guma mu rugo. Yasabye abayobozi mu nzego zibanze guhaguruka bakakaza murego mu gusuzuma uko ingamba zo kwirinda COVID-19 zikurikizwa kuko rero kwirara kw'abaturage kwatuma rero ibintu bisubira irudubi. Yasabye kandi abaturage kwiyuka ukuntu rero muguma mu rugo byabaga bimeze, ati bityo rero bakirinda icyatuma rero ubwandu bwa COVID-19 bwiyongera, bikaba kandi byatuma rero igihugu cyangwa se igihe runaka gisubira muri guma mu rugo. Akaba ari ibyakomeje kujya bigarukwa na Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase. Avuga ko ubu Rwanda arugeze mu bintu bikomeye cyane, aho rero abarutuye rero bagomba guhitamo rero kwirara bityo bagasubira muri guma mu rugo cyangwa se bagahitamo gukora ibyo basabwa bagakomeza kwirinda COVID-19 kugira ngo ubuzima bukomeze kuba bwiza. Professor Shyaka Anastase kandi yasabye buri munyarwanda kujya atungira polisi urutoki aho abonye bica amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hari yashize kandi iminsi hagaragara imibare itari mike y'abandura ariko kandi gakira bake cyangwa se ntihagire n'abandi ibakira. Akaba rero ari ubutumwa bukomeye cyane bwa Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase rero ku banyarwanda cyane cyane mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati nibakomeza kudohoka nibakomeza kwirara nta kundi baraza kwisanga mu cyiciro cya kabiri cya guma mu rugo. Ni COVID-19 yageze mu Rwanda tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, birumvikana mu ntangiriro z'umwaka wa 2020, ariko kugeza amagingo ngati mu mpera z'umwaka cyakomeza kugendana nayo, turacyakomeza mu by'ukuri guhangana nayo tufata ingamba zitandukanye. Ariko mu by'ukuri icyo dusabwa ni ukomeza gukora ibyo dusabwa n'inzego z'ubuzima, cyane cyane kwambara agapfukamunwa, gukaraba neza intoki ndetse kandi no guhana intera kugira ngo turusheho kumeza kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Reka rero tugiye mu makuru avugwa mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru iragira iti Zaina na Miro na bagenzi be bari barakatiwe ifungwa imyaka 25 bagabanyirijwe igihano. Kuri uyu wa mbere Zaina na Miro na bagenzi be bari barakatiwe imyaka 25 igifungo bazira kwangiza imyanga ndangagitsina y'umukobwa mugenzi wabo witwa Mukamana Sandrine, bagabanyirijwe igihano bakatirwa imyaka 15 nyuma yo kujurira. Abarerwa ni na Miro Zaina, Umulisa Gisele Wimana Zainabo, Muhoza Rosine, Mutoni Hadija, Muhoza Koni ndetse na Kamanzi Kiza ku itariki ya 17 2020. Reka nkwibutse ko aribwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwabahamije icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi ruhanisha igihano cy'imyaka 25 hazabu ya miliyoni 4,470 y'amafaranga 425. Runategeka ko na telefone z'abaregwa 6 zigomba gutezwa cyamunara, amafaranga zivuyemo akajyanwa mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Mu gusoma icyemezo cy'urukiko uyu munsi kandi umucamanza avuze ko urukiko rwasanze ibyasabwe byo guhindura inyito y'icyaha bifite ishingiro. Avuga ko rwasanze rero bari abantu bahamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa bikabije. Ubushinjacyaha kandi bwaburanye ubujurire bwari bwabwiye urukiko rukuru ko rubakurikiranye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa bikabije aho kuba icyaha cy'ubwinjiracyaha mu kwica bari bahamijwe na ruriya rukiko rwaburanishije mbere. Ubushinjacyaha bukaba rero bwavuze ko bwabuze ibimenyetso kuri kiriya cyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi. Umucamanza risa rero abahanisha igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu. Icyemezo cyasomwe nta muburanyi n'umwe uri mu cyumba cy'iburanisha cyangwa ngo babe babikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video conference. Gusa bamwe mu bo mu miryango y'abaregwa bagaragaraga mu cyumba cy'iburanisha. Abaregwa bose rero bavuga ko igihano bahawe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kiremereye ndetse ko kitajyanye n'ibikorwa bakoze, dore ko ngo uwo baregwa gukubita yakize ndetse ubu akaba ameze neza. Mu Rwanda reka tugaruke ku makuru ajyanye na COVID-19 aho amaze kugaragara abagororwa bagera kuri 13 muri gereza Nsinda ni Rwamagana banduye iki cyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel yatangaje ko ari abagororwa 13 muri gereza Nsinda bagiye rero kwivuza mu kubapima baza gusangwa rero COVID-19 ku buryo ubu rero hari kugenzurwa uko rero baba baranduye no kureba niba
nta bwandu bwaba buri muri iyi gereza. Gusa ku rundi ruhande Dr Ngamije Daniel yabigarutseho kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye na RBA, aho rero yavuze ko muri iki gihe nubwo ubwandu budakabije ugereranyije n'intangiriro z'iki cyorezo, hari abantu bakiboneka baranduye mu bice bitandukanye by'igihugu. Yagize ati biragaragara ko umuntu agenda ababona ahantu hatandukanye mu turere tw'igihugu. Hariho ingamba z'uko abantu cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi nka hano mu mujyi wa Kigali weekend yose, ati twari turi gufata ibipimo mu isoko ryo mu mujyi wa Kigali kwa Mutangana, ati n'ahandi mu buryo bwo gukurikirana abantu rero baturutse ahantu hatandukanye kugira ngo rero muri bo tumenye ngo ese ni bangahe bashobora kuba bafite icyorezo cya coronavirus. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko kuri uyu wa mbere rero batangiye gukurikirana mu buryo bwihariye ibipimo n'imibare iri guturuka mu karere ka Rwamagana, by'umwihariko muri serivisi ziri gukurikiranwamo abantu baturutse muri gereza. Ati ubundi mu bitaro byose usanga dufitemo ibyumba nka bingahe twakiriramo abagororwa baba barwaye. Mu barwayi bahari 39 bakunze kugaragaza mu minsi cyane yashize, ati umuriro n'indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Ati muri bo rero twabasuzumye tubonamo 13 bafite COVID-19. Yakomeje avuga ko rero ari abantu rero baje ngo bava muri gereza nta handi banyuze, bituma rero bikekwa ko bishoboka ko hari ikibazo cyihariye kiri muri gereza Nsinda, uko Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel yabivuze yabitangaje. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yavuze ko COVID-19 gihari, abantu rero badakwiriye kwirara kuko bitabaye ibyo guma mu rugo ntaho ati turi uyicikire, kandi ati hari amatemo y'uko rero abantu bashobora rero kuyirinda. Uko yavuze ati kugeza ubu mu Rwanda hari abantu bagera ku 5,222 bamaze kwandura coronavirus kuva muri Werurwe ubwo icyorezo cyagaragaraga mu gihugu, mu gihe abapfuye ari 36, abakirwaye kugeza ubu ngubu ni 227. Hanyuma reka tujye muri Amerika gatoya turebe. Donald Trump yaratsinzwe, Joe Biden yaratsinze. George Walker Bush rero uyu yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba nawe yamaze gutangaza ko amatora muri Amerika yabaye mu mucyo. George Walker Bush yabaye perezida 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashimiye Joe Biden uheruka gutorerwa kuba perezida wa 46 w'icyo gihugu atsinze umurepublike Donald Trump uri ku butegetsi. Ni igikorwa rero yakoze mu gihe abandi rero bantu bakomeye cyane mu ishyaka ry'abarepublike banze kwemera ko Trump yatsinzwe, ndetse yatangaje ko agomba kwitabaza inkiko kugira ngo ziteshe agaciro ibyavuye mu matora, amajwi yongere abarwe. Mu ibaruwa rero yanditse George Walker Bush yavuze ko abanyamerika bakwiye kugira ishema kuko amatora yagenze neza kandi ibyavuyemo birimo umucyo. Yashimiye Joe Biden ku ijambo rya mbere ry'ihumure yagejeje ku banyamerika, anabigenza atyo kuri Kamala Harris watorewe kuba vice president. Yakomeje agira ati nubwo hari ibyo tudahuza muri politike, nzi ko Joe Biden ari umuntu mwiza watsindiye umwanya we wo kuyobora ndetse no kunga ubumwe bw'igihugu cyacu. Perezida watowe rero yashimangiye ko nubwo yiyamamaje nk'umudemokrate azayobora mu nyungu z'abanyamerika bose. Ati namwemereye nk'ibyo nahaye abaperezida nka Trump na Obama, ati kubasengera ngo bazashoboze rero inshingano zabo ndetse no kubafasha uko mbishoboye. Yanashimiye kandi Joe Biden ku bikorwa by'amatora byari bikomeye cyane ariko bikarangira atowe na miliyoni zisaga 70 z'abanyamerika, ibintu bidasanzwe muri politiki y'icyo gihugu. Yanavuze ko Perezida Trump afite uburenganzira bwo gusaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo no kwitabaza amategeko igihe atanyuzwe. Gusa yagize ati abaturage b'Amerika bakwiye kwizera ko amatora yakozwe mu mucyo, uko yagenze bikwiye rero gushyigikirwa kandi ibyavuyemo birigaragaza. Yavuze ko ibibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo bisaba imbaraga nyinshi cyane za Joe Biden na Kamala Harris, kimwe n'iza buri wese kugira ngo rero igihugu kijye ku murongo nk'uko yabivuze. Ati tugomba rero gushyira hamwe ku neza y'imiryango yacu n'abaturanyi bacu, igihugu cyacu n'ahazaza hacu ndetse n'igihugu ko ahazaza hacyo nta kibazo kizananirana imbere y'ubushake bw'abaturage. Kugeza ubu kandi abarepublike bakuru banze rero kwemera ibyavuye mu matora, barimo witwa Kevin McCarthy uhagarariye mu nteko ishinga amategeko, uvuga ko abanyamerika bazamenya uwatsinze ari uko kongera kubara amajwi n'ibirego byo mu nkiko byose birangiye